Makagyam ang musika at alang pat ng makabaldugang nga mano dareng poeta laweryado. Salamat Bakulod at Kenny ni Palkas, pamangoro ng Laurel, Kenny Milabas, uling karangalan, inglikwan mong bakas, ing literatura, mekuleya, lakwas. Iniing eksena king pamagmasusi king dinalan at 58 banwang anibersaryo ning kebayta ng Felix Calura a merapat king balena ning Bakulod ngening Miyerkules a 21 na ning Pebrero. Metong yang bayani igalura a may kilala king larangan na ning literatura. May Lindel Kalino, king bundok mo, puputong ke, ing gintong, Laurel ning dangalan, anting tandana ning pamaging, tune at ganap mong poeta laureado ning Labuad Kapampangan. Habang nagapanatamo po ing pamabutong gintong bulong Laurel ni dangalan, karen poeta, King bundok mo, puputong ke, ining gintong bulong Laurel ning dangalan, anting tandana ning pamaging ganap at tunemong poeta laureado ning Labuad Kapampangan. Poeta Hernando Sabandal, king bundok mo, puputong ke iting gintong bulong Laurel ning dangalan, anting tandana ning pamaging tunay at ganap mong poeta laureado ning Labuad Kapampangan. Ragul kanung karangalan para karing poeta laureado, ami putungang korona king mismong aldona ning kebaytana ning matenaka na Kapampangan igalura, a emu mig ambag king kultura, nune pati na king katimawanan ning bangsa. Pasalamat kami po king bagay ngay ni binyera kaya kami ining pamamutong Laurel bilang poeta laureado na ning kaya katamong Labuad Kapampangan. Ini po metong yang bagay mamaya inspirasyon lalo kaya kami. Para kaya kami yang gambulan, lingapan at pakamalan king kaya kaba ng BME. Ing pamanyuyo king kaya katamong amanong siswan at ting kabilugan a literaturang Kapampangan. Nasara naman kanu ang magsilbila ang timong inspirasyon ka rin kaya nakan bang balawusing pamagamit kay nga manong siswan. Samantala, ang timong Atenas na ring Pampanga kanu patugot gumusal ing lokal ka panibalanan ning Bacolor king panimuna ng Mayor Di Mandatu bang lakwas misinop at misubong ing kulturang Kapampangan. Masaya tamo at pabalo tamo, karagya ka tamong kabalian, napatuloy tamong gambuluan ng kaya katang pimatan. Patulong tang gambulan ng kultura at literatura ng kaya katamong balian. Uling katang panahon ita, yung balian Bacolod, inawas ng Atenas ng Kapampangan. At ito po tayo bibili. Kailangan isundo tayo yan, ipagkita mo yung probinsya Kapampangan. Naring anak Bacolod, kapilan man, alam malakwan. Bukod king pamanalakad monumento daring bayani at matenakan tamong pipunpunan, maulaga mo naman kanu balaus ing programa bang mamyeke balwandikil kareng karelang meging ang bagking probinsya. Gewa ning halimbawa Mayor Di Mandatu igalura dapat kanung mabalo kareng kayanakan uling king dela ng dengalan king balen. Ginong Felix Galura, Inapaw, yung kakakit yung monumento makataklad kayang lena ng munisipyo, iyan mig-alkaldi na ng Balen. Iyang magaling yung gramatiko, talasulat, at siya yung father ng Kapampangan literature.
At ba, iyang minun din yung katipanero. Revolusyonaryo yan. At kaya panahon na, sinura na itang kikatamong kanyang panahon ng danumdum. Kaya tika kapampangan, ginawa yan diyaryo ang el impartial, ang po yung talagang brin na parehas, yung ginawa kanyan, yung mga biran. So, yung binyan ng dangal, kaya kaming balian, talagang makalingwan. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.